The views and opinions expressed by the hosts in this program do not necessarily reflect those of the company or its management. Viewer discretion is advised. So, what's up mga ka-Y.V? At shoot na naman Kenny para king kakatamong bayong episode. Ako'y Joel. I'm Red. I'm Bree. And ako'y John. And this is Y.V Matters. So guys, last week's episode, pisabihan tayong about education, di ba? Yes. So, may pag-compare tamo nung kumusta ba yung education, anyang... Panahon niyo, ang panahon ni. Okay. Grabe naman. Ang di mo nakalamat yung agot na Pero, recent kasi ating result, ating linwala result na assessment niya all over the world. Sadly, kaya mo rin sabihin kasi medyo makakarin pero in Philippines kasi bagsak yan. Bilang Pilipino marine ako, bilang Pilipino... Pero yan yung reality. Makakalungkot yan. Makakalungkot. Yan yung reality. Kasi isipan mo, nung pagkumpara tala ka no, ring edad, daring anak, karas king kebal king mat, nung king aluwang bansa, 9 years old ya pa, knowledgeable enough ya, karetang about king mat, tas nung pikumpara tayo, king 9 years old, alila magsilbi. Kasi katumbas na ning kebal na ning 9 years old king aluwang bansa, katumbas na ning 15 or 16 years old. Tingkaya katamo. Tingkaya katamo mo yan. So, bala mo itaing, kumbaga, 5 or 6 years behind tamo. Bala mo abasa ka rin ata yan. Kasi balo ko at lula ring subjects na ma-compare daw. Bitapin mo muna itang math, kakadwa science, ang pong reading, English, mga taba. Kasi yan ako naman yung may garal ko, balang grade 1 ko pa, biyasa na akong mamasa. Pero ngayon, ako sure na, kasi attending recent anyang ing DepEd Secretary, Vice President Sara pa, ginawa lang balang paano kala na mika extra time la na tutukan la ring anak yung pamamasa. Lalo na bagsak tamo king pisa, mga yan. Pero sa tingin niyo, gift ya ba? Like, kunwari ako, balo ko basa na man king math, mga ta. Kumbaga, gifted ko ba na balo kaya tambing ing math, sagli ba, aqua ke ing itang problem na, mga ta. Kumbaga, nung simple mo, para ka ako, kitang age ko kanita, sagli a-adapt ke. Sa tingin nyo, gift ya ba ita? Or kailangan niya talagang panigaralan? Feeling ko, kaya kami kasi may kakapatid, biyasa kami nga, king math. Ngayon, mimisip ko, if gift niya ba ita, na biyasa kami nga king math, makanyan. Kasi personally, ako English ali ko biyasa. Nung kakayan mo king English, bala mo mababa ako. Awa. Siguro masakit yung i-gauge. Masakit yung i-gauge katang kung nano ya ba talaga ita, kung talent ya ba ita, or tang specialty ya ba talaga ita. Kasi atin tamong strengths and weaknesses eh. Pero feeling ko, through studies, tarin tayo siguro abalot. Siguro nung atin assessment, nung above average ka, o kaya average ka, o kaya, ay feeling ko magkulangan ka here, malama ka niyan. Pero feeling ko, consider mo itaas talent kasi technically, for me, nang kasakit ang math. Like every student, di ba, nang kasakit. So, Tapos adwa kaming may kapatid, kampapa. Ko biyasa ko math. Engineering ko ngayon eh. Yung kapatid ko metong, Aliyah. Sasabyan, daya ko ama na kaya kampapa ko. Iwali ko sasabyan na, Ali. Anya ako rin bala sabyan nung gift ya or Ali eh. Kasi para ka ako pagturo day math, misan mo. Gets ko na eh. Diba? Wow, gets kay agad. Pero iwali ko, magkasakit ya. Siguro atyo rin nung makanano na ate take ning utak na. wow. Mga na niya mag-process kaya na. Dahil possibilities eh. Pwede ko makanan may i-take, makanan yung pamanuro kayo. Di ba? Minsan natin tamo like, ikatamo mas magaling tamo when it comes to visuals. Minsan nga liwa, magaling tamo when it comes to makiramdam mo. Dahil nga liwa, kailangan de pang sulat. Siguro, dynamics mo din kung makanano de tuturo at makanano de take. Or sometimes, Possible. totoo. Sometimes kan teacher din, di ba? Yeah, marami yung factor in teacher. Wow, kasi sabihan da,
ay tamestrak biasa yung turo. Adang mga niyan. Tanong mo, sabihan, ali, may teacher ko yung biasa, makainip yung mama saya mo. Pero ting teacher na kayo na itang every subject, pero uling itang teacher nga ita biasa yun. engaging ya, magaling ya, balami ka ka-interest ka kitang subject nga ita, di ba? Sino ba yung mumuna tamong teacher? Pengari. So, di ba, pengaring mo muna ang teacher tamo before tamo mag-school. Atin bang lapses sa tingin nyo? Bakit mababaya ing ratings tamo based kang education? Atin bang lapses ng parents in terms of education? Kasi ilaring mo muna tamong teacher eh. Di ba, ilaring mo muna ang turo kaya katamo bayo tamo mag-school. Feeling ko, atin part. Kasi muna, parents are not really equipped to teach. Siguro basic mo. And at the same time, not all parents graduated as well. Lalo na here in the Philippines, di ba? So, I think, metong niya siguro, there ka metong factor ito. But, of course, when it comes to our parents, talagang tuturo da katamo kung nano yung pinaka-best na baluda for us. Kaya, syempre, saludo pa rin naman for ang parents Tsaka, and all. feel ko naman na, ali naman tang atin lang pa magkulang dahil ali de balo itang technicalities na ning math or what. Kasi ali na naman obliged na as a parent, dapat balo na laret ang makanta. Pero, kitang sinabi ng Red, possible yung factor makanta. Pero, alitang pwedeng mag-rely ka rin kasi, ala namang batas or kaya na makasulat na dapat ikaw ang pengari, anak kaya pa, tiro mo na yung makanini mo. Siguro magandang asa. Retang general thought. Wow. Kasi atin kung abasa, bala mo metong yari maging factor in nutrition na ning anak. Bakit ali magkasakit yan? In terms of education, in terms ng pamag-aral, mga kasi atin lang sasabihan na 1,000 days. Na 1,000 days dapat mag-starting 1,000 days ito, balo ko mag-start siya, magsimula king atyan. Wow. Simula king sinapupunan hanggang king mag 2 years old ya. Balo ko makanita ya. So wala mo in terms of nutritions baga nung atin lapses, nung atin kulang karing nutritions na atatanggap na ning baby, bala mo maapektuhan niya yung utak. Maapektahan niya yung Development utak sa ning mo. brain. Yung development na ning brain. Itang term ng BRI, it's an exact term. Kasi, in first 1,000 days na ning metong anak, crucial ya. So, bala mo, apin ita ing mag-determine whether or not maging biyasa or aling anak. Kasi, itang first 1,000 days, kari niya ma-develop ing system na ning metong anak. Nung kulang niya ing nutrients, kulang ing development, may apektuhan niya ing brain, so may apektuhan niya ing kabyasnan na... Pero syempre ating exemption, ali porket Kasi diba? kaya sabihin dating late bloomers, di ba? Ali tayo rin asabi, pero if we will take it, not in general, pero in most cases, in first 1,000 days, crucial yan. Anya, dakal ngening mabubuong like nutrition council, makanyan, na tututukan de in first 1,000 days na ning anak. Anya, di ba? Dati niyang, siguro niyang panahon na di mama ko, alam namang tututok karela kapag mabuktot na dapat rin kang regular check-up every month. At yung pang-ultrasound, ala naman, di ba? Ala namang vitamins, king butol, king daya, king nanuman, makanyan. Pero ngayon, maselan, ing pamamuktot na ning meto nga babae, di ba? And dapat, nantaytang fully provided karing supplements bang kanita ustoy pa nga developing meto nga anak mo. Ano pa bang sa tingin niyo, maliban keng actually maragulyang part talagang nutrients, especially di ba kung simpleng bagay mo ali ka makapanisip nung ali ka pamengan, di ba? Totoo din naman what more pa kareng kids. Pero which is very evident na kay pamag-aral kasi minsan natin lunghob na anak na ala naman bakal, pero mag-aral yun. And it's happening. What do you think pa, siguro detaratang bagay na makapag-contribute kitang result, pero what do you think na ano pa ba yung makapag-contribute na para maging mababa tamo kitang survey ito or can study ito? Kasi I-mention nyo nandin, teachers did. Isip ko, sabi ko, possible lara ng teachers. Kasi minsan, ating kasing tendency na bala mo
di ba, rent teachers natin lang specialty. Yes. Then afterwards, pata mag-apply lang, minsan nila ko consider ng specialty. Balo kung mika cases sa makanta eh. So minsan, alila ma-optimize. Like for example, I'm a math teacher, leged ako science. So bala mo, alila ma-optimize yung pinag-aralan ko. Kasi mas kailangan dito makanta. Eh lalo nang ni rent teachers, as much as possible, mag-grab lang opportunity for work. Ini pa, meto pang sa tingin kong maka-affect in culture pong environment na ning meto nga anak. Kasi, example ko na yung bunso kong kapatid na. Nikbag niyo. Hi, Den, nung Manal Beka. Kanya laga? Den. Mag-sorry na kagad. Sorry, Den. Kasi, anam kaming may kakapatid. Ing metong mag-aral kasi kaya PWD. Pero kaming apat, achiever kami ngan. Ing bunso mi, matamad ya. Kay muli ya, sabyan na, alayang assignment. Kay kinabukasan, sabyan na ning mestra ka daw mag-pass assignment. Ngayon, isasabyan na pala, sabyan na kanon yung barkada, nakaras na kayang school, pakopya na nemo. O kadatang na kayang school, parehas lang alang homework. Pero aminan nyo, experience nyo ito. Naaya ko gawang assignment king bale. Kaya sabyan na pa kaya kami, sige sa grade 6 ako gagalingan ko na. Gagalingan kong kumopya, ana. Kaya medyo may kaya kami kasi honestly, ikami mga duwang ate nga kaya na bale. Tapos ikaming ate ko, mag-school kami. So, iwali ko, emiya atutukan. Emiya atutukan talaga. Kaya siguro, may kulang kami rin kitang part na ito. Minasaya ka rin nga kaya na regularly kayang school. Masakit dito na. Wow. Pero ngeni, babawi na kami. Everyday ka uli na check me na yung homework na. Nung magagawa na. Wow. Maragulyarit factor talaga in kay, in environment, kareng estudyante. Speaking of environment, syempre, chula kayong ding friends. Nung ding bargada, nung okay la ba, nung masanting la ba effect kaya ka, masanting la influence kaya ka, makanyan, manikwa ka bang good karela, or mayayabe ka, bala may papatuki ka karela. Metong niya rin maragula factor in bullying. Wow. Kareng estudyante. Bakit alila mag-aral? Ito, metong yung maging costa tang alila mag-aral. Kasi balo da, mabuli at mabuli laking school. Itang, bala mo magbabaye in kahay mo, in Pero, confidence mo. atin naman, tang linob na la, dahil may ka-encounter lang bullying, no, bisang lungob. Mag-stop la. Reta major, ang tipong mika trauma la, tas minsan mika mental health concern la din because of bullying. And kung naman lagi tayo kang mas simpler na way, bala mo, instead na ika mapag-recite ka dati, pero dahil binulid ako, nag-start akong alina ka mag-recite. Pero ding aliwang Ano lagi? teachers, I appreciate ko la. Once na may ngutang la, yakbalo na experience na kasi atin minsan na atin experience na sa tang pag mali ka sagot, may pakarine ka pa, mga nyan. Wow. Pero ating teacher na alang maling sagot, sige, tang bala mo, gang na balo mong aliya tugmaing sagot mo, pwede kang sagot. Positive Makanito. scripting house kanita. Tambala mo, sabyan na in a good way, bantang, hanggang maliya. I realize mo na, pero alimya pa may panamdaman ni Dine. Positive scripting. Ma-amaze ko rin ka rin ang makantang speaker pag atin pisasabihan mga niya. Skill yata. I guess, yes. Kasi itang last episode tamo, abanggit tamo na andiyan pang makananuta na ka-modernize. Naman gana-gana maka sa baking modernization. Alida agad-adapt. Teka munta bundok ngayon, ninong ikatamo. Kapagal na ba? Ay, Papuntalan mo ko pagod. Papuntalan mo kaya paano man. Yung point ko mo rin is, ikatamo, nakikotnan, pero I have more than one gadget. Pero karela, yung gadget da, baka yung 1:10 or yung ratio na 1:20, makanyan. So, nung mag-engage tamo king online class, makanyan, na makasabi, di ba? Not everyone has the means kasi. Kahit maging flexible yung setup ay kaya katamo. Naman na afford data. Kaya dakal din may lakwan kang part data. Pero balo ko, mag-offer lang module for elementary students. Kaso, self-study. Kaya, Tapos yung gagawa, parents mo. Wow, di ba? Kaya may kasakit la rin kang part data kasi ala talagang tuturo ka rela.
Medyo kahit mo yan eh. Seryoso kasi, ako manwala ko, seryoso yung pisabihan ng education. Kasing education, hanggang pisabihan tayo ng diploma or diskarte before, bisa ka tali ka maragulya role. King biyanan ng metong nga tao, makanyan. And, aminan ta mo man or ali, tanggapan taman or ali, na ing education maragulyang factor para ayabuting pangarap. So, retang binanggit tamong problem when it comes to education in the Philippines, kaya yan eh. Actually, after the break, pisabyan tayo nung, kasi atin niyang linaan na Congressional Commission in kakatamong government. Congressional Commission. Atin niyang nilaan na Congressional Commission in kakatamong government na nung ka rin, penigaralan niya yung status ng Philippines at ikit no ka rin tamo ba magkulang mo yan. So, stay tuned guys. Pisabyan tayo, ingay na ngayon kay Bat ng kakatamong break. And welcome back. Nandin, sabihin tayong about yung education, ang po karing problem sa maka-apekto kung bakit kulelat yung Philippines when it comes to education. Balik kay ka. Ating kang sasabihan nandin, di ba? Ako kasi, Mika, Second Congressional Commission on Education tamo, na penigaralan ne, kumusta ba yung sistema na ng education king Philippines, in which, in result, karatang pisabihantanan din na problema ya ing tang first 1,000 days or related king nutrition, makanyan, tang abanggit ng red nandin na itang mismatch king pa mag-hire ka ring teachers. Metong nga rin karetang ikit da na problema king education system kamo. At sadly, bullying, metong nga rin maka-affect. Plus, nung ako magkamali, kaya bayaran ing poverty. Diba? Pero atin tamo top 1. Ang top 1. Sad to say, rank 1 tamo, pero itamo ing... Oo. What, di ba? Capital bullying. Ikatamo ing base king findings na ng EDCOM 2. Ikatamo ing bullying capital of the world. Bullying capital ya pala. Capital bullying. Pati kita, gold medalista pala. Ito, makakalungkot kasi anyang penigaralan miya. Penigaralan miya man. May kisasa ko mo maan. So, metong karetang part na nitang team na kasi may ka-event kanyan King City. King mismong local tamo King City of San Fernando na lawenda nung kumusta ba? Itang findings na ning EDCOM 2. I-contextualize the King San Fernando. Happy yan tang Education Summit. Yes, Education Summit 2024. So, maganap yan ito next week, August 22 and 23, 2024. Ating kung kutang ka rin, since ganapan niya kining City of San Fernando, maka-tie up ya ba or bala mo project ya ba ning city ne or kanino ya project ini? Nung ako magkamali, ing Multi-Sectoral Governance Council. So, ali under King Government. So, as in, balang private institutions la rin, makanyan. So, ilang may initiate na metong karing subcommittees na ing Education Committee in which big come up la na base ketang EDCOM 2 findings. O tayo lawen na kumusta ba ing San Fernando? Ing education system na ba ng San Fernando, okay ba, makanyan? Which is para ka na ako, hanggang karing viewers tamo, hanggang makaing sikaso ing education system, para ka na ako dapat nating ang pakialam. Kasi ing education, maragulyang factor, sa bentanan din na major key para king future tamo. Nung alata mong pakialam, king metong a major key ning success, ang tita namong sinabi na, ala kong pakialam ka ring future daring maging anak ko. Makanyan. Ating ko rin kutang, nino ring involved kayong Education Summit ang maganap na yan?
Nung gawa kasing study at alimula involving ng sector, aliya reliable itang maging result. So, inggewa na ning conveners group na ning Education Summit is in-involve dalangan ring gana. So, nung ninong possible na IECP yun na related king education sector, maka-involve la. Pero karing summit na rin, yan ko pa encounter or yan ka pa experience yan na may ka educational summit or education summit kining City of San Fernando or atin na dati. Nung ako magkamali, based kitang sinabi ng Tita Sonia Soto, itang last na education summit na may ganap, year 2005 ya pa. So, 19 years after Biomika ulit Education Summit. Pero karing aliwang syudad or aliwang province atin din mga yan. Baka iniing first within the Philippines. Kasi ala ko pang abalitan. Ating Education Summit na may ganap karing alawang lugar, pero bala mo, collaboration din mo ring alawang school, tas may exhibit lang mo. Pero depende garalan itang kumusta ba yung education system ni ang lugar mi mga yan? Well, honestly, kasi kako aliya familiar. Balam nga ni kaya pa talaga daramdaman ng pong sabi mo pin parang 2005 yung last. So, Yes. mga 3 years old ko pa. Sabi naman. Kaya ma-excite ko. May-excite ko nga ni. Buring-buri kang abalo yung result ng paano makanano Yes. yung maganda. Kasi base kitang maging result ng Education Summit, maglatag plano. So, halimbawa, di ba kayo, part na kayo ng barangay council, makanyan. Kapag may nakit kayong problema, karas ka ring youth, makanyan. Panigaralan niya, di ba, nung makalan niyo lang aso, or nano ba yung mag-cause kitang problem. Ngayon, kapag a-identify yung nanitang problema, inggawan niyo is base kita, karing kayo mangilatag. Nung nanong solutions na i-BU. I-contextualize tayo king Education Summit ng San Fernando. So, lawenta mo. King EDCOM 2 findings, problema yung bullying. King San Fernando ba? Problema ya, makanyan. Atin niya bang problema ing San Fernando na Alina Atakel, makanyan. Kasi ing scope na kasi ng EDCOM 2 is whole nation eh. Buong Pilipinas Wow, yun buong eh. Pilipinas, yeah. Or possible naman na ing San Fernando alayang problem or aliway itang alayang aliakakit. Or for example, yung bullying aliya maging problem kan City of San Fernando. Maybe they can dive deep kung nanoing ways kung bakit alang bullying king system da. So it means like I think when it comes to Education Summit, not only with yan kang studies na kung nano lareng the reasons and all, but at the same time nano lareng positive na agagagawa na ng San Fernando na possible i-apply karang aliwang cities or aliwang part na ng Philippines. So I think it's a good way kasi in San Fernando yaing maging basis somehow. So it's very crucial na yung pisasabyan Kenny kasi karin dala akit na laretang mag-work ang poreng reng ali and at the same time karin daw mag-start ng plans. And basta din kasi Kenny is, since i-contextualize tayo king national study or national findings, atin tamang representative from national na alita mo basta-basta ginawang summit tamo na alitala in-involving king national. So, may ka-representative tamo from the Senate, mga yan. So, abangan na mo nung ninoing maging kaya tamo. At saka, king Second Congressional Commission on Education, atin tamo ring representative, bang ilatag, kereng participants tamo na aw ni ing findings making EDCOM 2, mga yan. And then, base ka rin, lawende, nung, kasi, at alwa itang manibat ya mismo king EDCOM 2 na inipuing findings mi, ining ikit ming problema, and then base katang data tamo within or katang local tamo, lawenda talaga nung kumusta yung education system ng San Fernando. Sana dakal manalbe, dakal mabiyasa, dakal makabalo kasi feeling ko nung dakal ya arich ing Education Summit, lalo na karempengari. Abalo da na ay, makanini pala yung dapat gawan ko kay anak ko. Yes, tama. Diba? Kasi mumuna pin, sabi you pin karat ang first 1,000 days, very crucial. So, parents ito. At the same time, kapag mag-aral na, nano yung I-offer mong support as a parent. Lalo na, most of the time, kaya binanala rin friends na rin, kaklase na and all. Diba? Rat ang makantang development, feeling ko, the more na dakal makabalo, the more na
kitang result, the more na maging yung fruitful itang study ito, the more ya dakala asulungan talaga na kainakan. So, good thing since ing show tamo in partnership na ning city government king CLTV 36. So, ma-area live ing ing education summit via CLTV man. So para ka ring viewers tamo, nado ing expect da kening education summit. Ing possible na expect da is abalo da talaga ing status na ning education system king San Fernando. Feel ko confident na ako man king maging result na okay yung sistema tamo. But if not, if there will be any flaw or any room for improvement within the system king city tamo, masanting ma-identify yang hindi pa. Para at least hindi pa masasolusyonan makagawa ta ng programs para kit. I think we can use this platform din naman to invite our viewers right now to watch and participate on that one, di ba? Yako, bilang part na nitang team, burida ko yung i-invite na maging involved in such a way na hanggang malbaya ka mo or pag-ibalwan mo na yung maging result na ng Education Summit kasi future ing pisasabyan. Future daring maging anak tamo, future daring mga lati tamo, makanyan. And ing masanting ka rin is problema ya ing education system king Philippines and ing masanting king city is gagawa ng paralan para in case man localize nating problema, ma-solusyonan na yung mga yan. So, ing Education Summit tamo po, 2 days summit ya po, king August 22 and 23. So, this coming week, dia po ing maging Education Summit tamo. So, kareng viewers tamo, whether part na kaning education sector or ali, atin yung need yung participation mo kasi apektado ka nung naman maging resulta na nini. Kaya encourage na kayo na malbe or makisubaybay nung nanuman ing maging result or nanuman ing pisasabyan king Education Summit. At siguro ulit ang tanay naman, ilagi tanay mo sasabyan, pero tutuya pa rin naman na ang kabataan ang pag-asa ng bayan. So, kung yan pa, umpisan tayo na makananula talaga when it comes to their educational system, it will definitely have an impact on the next years pa. So, yung gagawan tamong yan not only for students today, but of course, yung impact na nita kare maging anak at maging anak-anak at anak da. So, Yako, honestly, expect ko talaga na sana yung education system kaya ng San Fernando. Okay ya, na masanting ya. Pero nung aliya man, it's okay. At least abalo tamo nung nanong maging problem or retang factors kasi dakal talaga na out of control ta naman And at least kitang summit ito, kitang maging result na. Adin nang tang solusyon nung nanuman nitang mali as early as now. And sana nung nanuman tang maging resulta, maging transparent na talaga. Banta, deng ang tao, deng involved, ikatamo. Balo tamo yung tutong estado na ng education system, kayang syudad tamo. Ako siguro nang nanong expect ko. Pero itang excitement na atin ko king Education Summit kasi mag-unite la ring different departments na ning government, private institution and government institution para king metong reason which is para king education na ning San Fernando. So, ita pang factor na mag-unite la, misan metong la, para atin lang gawan in improvement nung atin mang akit na kailangan i-improve or i-continue makanyan. Para ako, it is something that we should be excited makanyan. Same kan Joel, maka-excite kasi kako bayo ya pa in Education Summit. So mag-expect kung marakal. Kasi dakal ko pa balo. And iniitang bala mo first time na matakel ya. And first time kong manakit, makanini, makaramdam. So excited ko kining datang Educational Summit or Education Summit. Siguro after the Education Summit, everyone will be accountable for what will be the result. For parents, for the teachers, for the government as well. Kasi syempre, we have all a part of what we will be doing. Karetang plan sa reta. So I hope baluda
personally kung nanong gawan da para makapag-contribute la rin talaga for that plan, di ba? And last, atin kumong buring lakwan ako tang bilang metong akayanakan or bilang metong mamamayan, nanong contribute mo para ma-improve yung education kening Pilipinas? Pasibayo po, ako'y John. I'm Bree. I'm Red. At ako Joel, and this is Y.V Matters!